Assalamu alaikum Tezlik Kech kanalının korucuları. Biz video tartınılan tuğdağız. Bizden ikinci seriya bol matizler. Birinci uşul matizden başlayıversek. Sarı tüştü. Çıkarılgan yılı 2008, avion 08, telefon nomer 755 12 80 90. İçki görünüşü. Elektro paket. Matiz'in senası 220 bin so'm. Ушул эле Matiz'e караштуу экинчи Matiz тартып коелу. Бул да ушул эле номер, ушул эле жылы чыгарылган Avion 08. Бул көк Matiz'in senası 230 bin деп жатат. Dev Matiz. Çıkarılgan yılı 2005 08 Koreya. Ушул номерге чалып байланышсаңыздар болот. Сені 265 bin so'm. Dev Matiz. Çıkarılgan yılı 2006, avionu 1. Ушул номерге байланышсаңыздар болот. Баасы канча калды ака? 200 кам. Баасы 200 bin so'm kemi бар дейт. Dev Matiz. Çıkarılgan yılı 2007, Avion 08. Ушул номерге байланышсаңыздар болот. Баасы 200 bin so'm kemi бар дейт. Dev Matiz 3. Çıkarılgan yılı 2006, avionu 1. Ушул номерге байланышсаңыздар болот. İçki salonu. Elektro paket. Bası 320 bin kemi var deyit. Dev Matiz. Çıkarılgan yılı 2008, Avion 08. Bası 170 bin so'm. Telefon nomer 557 44 44 09. İçki salonu. Elektro paket. Qanchakan avtobus? Dev Matiz. Rossiya nomerinde. Çıkarılgan yılı 2007, Avion 08. Telefon nomer 0500 77 91 77. Bası 200 bin so'm kemi бар deyt. Dev Matiz. Çıkarılgan yılı 2002, Avion 08. Sena 180 bin so'm, Koreya. Telefon nomer 995 27 08 95. Срочно deyt.
İçki salonu. Ekranda elektro paket. Salon toza ekan. Shashoshat. Shashoshat tas.